Masterizer. Sanibona sinibingelele ku part 2 we-series yethu His and Hers la siqala khona kuJack iphoyisa ngesikhathi behambisana noPriya. uJack esemsola kakhulu uClyde ngokuthi uyena owabulala unkosikazi wakhe uRachel, etshela uPriya ukuthi uClyde ubetshele ukuthi angayifonela ifoni ngoba izoshesha iphele ibhetri. Kushuthi kunento ayifihlayo uClyde angafuni itholakale ngoba eqhubeka nokufonela ifoni kankosikazi wakhe. Wathi uPriya sekwi-computer ezama ukuchecka leyo nto kade ayithunywe uJack owayefihla ifoni kaRachel wakhansela i-tracking request, kodwa enye into eyayimshaya ama-password aleyo phone ayezama ukuwaqagela kodwa kungekho neyodwa osebenzayo. uPriya wayinothisa indlela ase-actor ngayo engajwayelekile uJack. uPriya waqonda kuyena uJack emtshela ukuthi angakhohlwa ukuthi uDr Turner usafuna ama-DNA samples la anqabe nawo uJack. Later uJack wahamba waya ekhaya kanti uzofica umshana wakhe uMeg ehleli yedwa. uJack ngokubona ukuthi udadewabo uZoe akekho wathatha ama-DNA samples engane kaZoe, kanti wenza yonke leyo nto nje uJack akaboni ukuthi u-Anne uyambuka upakile emgwaqweni ngaphandle. u-Anne wabuka leyo nto wakhala, waseyicabanga kudala behamba noJack besathandana ngempela bewofuna indlu edayisayo. Nokuyilapho u-Anne atshela khona uJack ukuthi ukhulelwe, wajabula uJack ukuthi usezoba ubaba. Nokuthi khona lapho kwaqhamuka udadewabo kaJack uZoe owafika wathuka u-Anne wammisela umunwe ngoba wayengamthandi ukuthi athandane nomfowabo. Mase sibuyela manje iphoyisa lesifazane uPriya wagcine kwazile ukuthola i-call history yefoni kaClyde, nokuyilapho athola khona ukuthi uClyde uqhubekile kaningi ukufonela ifoni yankosikazi wakhe uRachel oshonile, nasemva kokuthi uJack kade emxwayisile ukuthi angabe sayifonela. Late u-Anne wagcina evakashela uma wakhe futhi u-Alice, nokuyilapho u-Alice atshela indodakazi yakhe ngesimo sempilo yakhe. Kodwa still enkulumeni yabo kwakukhona okungathi akuzwanwa kahle ngenxa yokuthi u-Anne emva kokushonelwa indodakazi yakhe wanyamalala unyaka wonke, wahamba waya-Atlanta washiya uma wakhe u-Alice nomkhwenyana wakhe uJack nasemsebenzini wakhe la kade eyintatheli khona. Ngaleso sikhathi u-Alice wayengamazi u-Anne ukuthi uphi futhi wayengakwazi nanokuxhumana naye, kanti manje u-Anne ufuna ukuthatha uma wakhe amuse kudokotela kodwa u-Alice akafuni ukuya kudokotela. Khona lapho u-Anne wareceive phone call efonelwa ibhosi yakhe uJim emtshela ukuthi uLexi ulahlekile. uJim wacela u-Anne ukuthi akafike azohosta iy'ndaba zantambama ngoba umuntu ohosta lezo y'ndaba uLexi unyamalela akaziwa ukuthi uyephi. u-Anne wavuma noma kwakungaziwa ukuthi uLexi angabuya nini, kodwa phezu kwakho konke lokho Alice wayekujabulela ukubuya kwendodakazi yakhe u-Anne. epolice station uPriya wayesesha lokunyathela kwamabhoots okutholakale ehlathini la ekutholakale khona isidumbu sikaRachel. uPriya wafonela udadewabo kaJack uZoe ethi akamshuthele lawo ma-blueprint kabhuti wakhe ngaphansi amsendele wona. ubuka Jack uZoe watshela ingane yakhe uMeg ukuthi akamlethele ama-boots kamalume wakhe uJack. noPriya lama-boots ayewabona kwikhompyutha ayimesha exactly la kaJack. ngaleso sikhathi uJack wabuyela emakhazeni esehambisa i-DNA yakhe eqamba amanga ukuthi amathe akhe kanti amathe kamshana wakhe uMeg. uJack waqamba amanga efuna ukungena ngaphakathi, wathi ufuna ukubheka iringi yakhe yomshado. uJack wangena lapho ngaphakathi wasebenzisa ubuso besidumbu sikaRachel for ukuvula ifoni kaRachel eyayilokhekile. isivulekile uJack wadelita wonke ama-message akhe ayeke wakhuluma noRachel. esafunda lawo ma-message uJack wabona enye i-message yenkulumo eyayiphakathi kaRachel nomngane wakhe uHelen Wong, ekubonakala engathi kukhona omunye umuntu ababehlangene ngaye ababemenza isilima abefuna ukumfaka enkingeni. igama lalowo muntu wayebhalwe ngo-C. uJack wabuye wathuswa nawukuthi kanti uHelen Wong uyazi ukuthi uJack ubejola noRachel. ngaleso sikhathi uHelen Wong wabuka esinye isithombe sakhe sakudala akasishutha noRachel besafunda isikole. osuka lapho uHelen wathatha ifoni wafonela emaphoyiseni wabatshela ukuthi ucela bamxhumanise noSheriff Barnes iphoyisa. ngaleso sikhathi u-Anne basebemlungiselela ukuthi ayovela ku-TV ngoba wayesezofunda iy'ndaba ngoba uLexi wayenyamalela. khona lapho u-Anne wabona kwi-screen se-TV kuvela enye i-coverage yophenyo oluqhubekayo mayelana nokugwazwa kubulawa uRachel, okwakuthiwa futhi kuconnectene nesikole sase-St Hilary okwakuyisikole samantombazane ayefunda khona u-Anne. lezo y'ndaba zayikhuluma ngoprincipal wesikole uHelen Wong ukuthi kungani esanqaba namanje ukukhuluma ney'ntatheli mayelana nalolu daba. isirisi yethu sisibuyisele emuva lamantombazane esafunda babeke i-cafeteria yesikole ngesikhathi uHelen Wong lo sewuprincipal manje noZoe udadewabo wephoyisa uJack no-Anne ababehleli ndawonye bebonakala bedelela enye intombazane yesidudle kwakuthiwa uCatherine. kokuthi uCatherine wayengena mngane engahambi namuntu waze wahamba u-Anne wayokhuluma naye. uRachel watshela u-Anne ukuthi usawothenga ama-drinks yena akayibize le ntombazane uCatherine ize bazohlala nayo. wabuye ngempela uCatherine wazohlala noZoe noHelen no-Anne, kodwa sebehleli bonke uCatherine wafila sengathi khona la bamenza khona isilimo ngoba khona lapho uRachel njengamanje lo seshonile wenza sengathi idrink ichitheke ngephutha kanti uthela isidudle
esikhundla uCatherine wayesefuna ukukhala wahamba wabashiya. Mase sibuyela kokwenzeka manje uJack simbona esaqhubeka nokufunda ifoni kaRachel efunda lawo ma-message uRachel ayoyakhuluma noHelen Wong. Esaqhubeka nalawo ma-message wabona sebetheke enye ividiyo yabo uRachel lo shonile noHelen Wong umngani wakhe lo seyiprincipal manje bebophe umkhwenyana kaRachel uClyde bemhlukumezela ukuthi njengoba engasavukeli sephethe ushukela. uJack waphazanyiswa ukungena komshana wakhe uMeg egijima. uMeg wayethunywe kumalume wakhe uJack ukuthi azombiza ngoba ubiza uma wakhe ukuthi azodla. uJack wathi uma efika ehlala etafuleni uZoe wathatha ingane yakhe uMeg ethi ayodlela ekamereni layo ufuna ukukhuluma nomalume wayo. Wasala uZoe wavula iTV waxabana nomfowabo uJack uZoe ngesikhathi embuza ukuthi uyena noJack owabulala uRachel. Ethethe uZoe ethi uRachel kade kumngani wami omkhulu kabi. Wathi uthi uyaphika uJack wacasuka kakhulu usisi wakhe embuza ukuthi pho ubuwathathelana ama-DNA samples engane yami uyo-replace ngayo i-DNA yakho ngoba ungafuni yakhe itholakala. uJack wavuma kudadewabo uZoe ukuthi vele ngake ngaba noRachel ngalobusuku abulawa ngabo kodwa akumina engambulala. Into eyenza ngisabe ne-DNA yami ukuthi nami ngingasolakala ngoba mina noRachel saheva ngalelo langa abulawa ngalo. Ethi uJack kodwa emva kwalokho angazi ukwenzakalani ngoba wayehamba ngemoto yakhe nami ngihamba ngeyami. Emakhazeni iphoyisa lesifazane uPriya wayelethe yakhe i-DNA sample kanye nama-DNA samples zomkhwenyana kaRachel uClyde. Umuntu wayesebenza lapha emakhazeni waze watshela uPriya ukuthi nephoyisa osebenzisana nalo uJack nayo seyilethile i-DNA sample yakhe kodwa ubefika esheshe efuna iringi yakhe yomshado. Kwamthusa kakhulu uPriya ukuzwa lokho ngoba akaze abona uJack efaka iringi yomshado. Ngaku-TV studio ngesikhathi u-Anne selungiselela ukufunda iy'ndaba be-live umfundi wey'ndaba uLexi wabonakala esengena ngomnyango engalindelekile. uLexi watshela uJim ibhosi yakhe ukuthi uyaxolisa ubesabanjwe kancane iy'nkinga zomndeni. uJim wabuyisela uLexi ukuthi azofunda iy'ndaba wasale ephoxekile u-Anne wayesephuma estudio esehamba. uJack wayesedrive esemzini kaprincipal uHelen Wong ngesikhathi efonelwa uPriya leli phoyisa lesifazane asebenza nalo uJack. uPriya watshela uJack ukuthi uClyde wenze ama-phone calls amabili. ufonele uHelen Wong wasuka lapho wafonela uRachel unkosikazi wakhe oshonile. Lokho kwayiqinisa kakhulu iy'nsolo kaJack ukuthi uClyde benoHelen Wong khona into abayifihlayo esefonini kaRachel. uJack watshela uPriya ukuthi akabagade kakhulu uClyde benoHelen Wong ngoba yibona abantu abasola kakhulu. uJack wayechithi iy'nsolo kaPriya zokuthi lama-prints ey'cathulo zamabhoots ezatholakala endaweni yesigameko ziyafana ney'kaJack wakuchitha lokhu uJack. uPriya wathi ngibuye ngathuswa na ukuthi kuthiwa kade ufuna iringi yakho yomshado emakhazeni kodwa ngikaze ngikubona ugqoke i-wedding ring. uJack wavele waziba uPriya ngokuthi usebhizi kancane bazobuye bakhulume wavala ifoni uJack. uJack wathi uma esefika emzini kaHelen wamiswa omunye umama osebenzela uHelen Wong wamtshela ukuthi akakabuyi usesesikoleni namanje. iphoyisa uPriya wayesegada umkhwenyana kaRachel uClyde. Ngesikhathi embukela kude wambona ephethe uplastic kadoti ewulahla. Nokwathi uma esehambile uClyde wahamba uPriya wayovula lowo plastic kadoti wadidisa ukuthi phakathi wafica enye imask ejwayele ukusetshenziswa abantu abastriphayo nakuma-sexual activities. uJack esesuka emzini kaHelen Wong wahamba eseyombheka esikoleni. Eyivalele ofisini lakhe uHelen wanqaba ukuvulela uJack. uJack wahluleka noma esethi uvula ngenkani umnyango wathola ukuthi ukhiyiwe. Ngokubona ukuthi uHelen akafuni ukuvula wabuyela emotweni yakhe uJack waphindela khona endaweni yesigameko. Uma eselapho kwe-crime scene wagqokisa iy'cathulo zakhe uplastic lezi ayey'gqokile enzela ama-print angasaleli phansi. wahamba uJack eseyakhona la ekwabulawela khona uRachel. esengena lapho uJack esebona lawo ma-footprints phansi uJack wazicabanga ngesikhathi sakhe sokugcina ayekade enaso noRachel. ukhumbula ukuthi uRachel washaya kuqala u-Anna. isenzo sikaRachel sokushaya u-Anna sacasula uJack ukushaya kankosikazi wakhe ingakho engamlekelelanga uRachel uma esexhinywa u-Anna. Mase sibuyela kokwenzeka manje uJack wayeqhubeka nokuhamba khona lapha ehlathini ngesikhathi edlula ngasemathuneni. khona lapho kwaqhamuka enye indoda esekhulile yakhomba uJack ngesibhamu. kanti leyo ndoda igama layo uWilly yamazi uJack yaxolisa kuJack yathi bengaboni ukuthi uyena. uWilly wayesebenza ukugada wona lamathuna watshela uJack ukuthi uma kukhona into ayifunayo angayomkhombisa kuma-CCTV cameras. uJack wacela uWilly ukuthi amkhombise ividiyo yangosuku ekwabulawa ngalo uRachel. Kakuleyo vidiyo uJack wabona kunomunye umuntu owayemile ngasethuneni. uJack wadidiswa ukuthi lowo muntu ume eceleni kwethuna lengane yabo beno-Anna. Noma kwakungabonakali kahle kodwa uJack wasola ukuthi lowo muntu u-Anna wadliwa unembeza ukuthi kungenzeka ukuthi wababona behave sex emotweni benoRachel ngalobo busuku. uJack esehamba evalelisa kuWilly waya ngasethuneni lendodakazi yakhe uCharlotte. uJack wacabanga iy'nsuku ezedlule ngesikhathi ingane yabo igula beno-Anna ngesikhathi ine-fever ingayeki ukukhala. Mase sibuyela kokwenzeka manje sibona u-Anna wayefika ehhotela kwi-hotel room yakhe. khona lapho wezwa kunokho umuntu emnyango kanti kwakuwuRichard. uRichard watshela u-Anna ukuthi uyaxolisa ngebehavior kankosikazi wakhe uLexi. u-Anna wathi kuRichard uyafisa ukwazi ukuthi ukwenza okurong kuyaxoleleka njengoba nempilo ingekho fair. uJack wareceive i-phone call about u-Alice waphuthuma khona. wathi uma efika uJack bamtshela ukuthi u-Alice uphinde watholakala ehamba nqunu futhi. uJack wabonga kulawo ma-paramedics ayemtholile wathatha u-Alice wambuyisela ekhaya lakhe. u-Alice watshela uJack ukuthi impilo yakhe isenzima kakhulu manje akusafani nakuqala. ethi nesizungu sokuhlala yedwa simenza abe ne-stress kakhulu. u-Alice watshela uJack ukuthi
ukuthi kumele amlwele u-Anna mawukuthi usamthanda. uJack ngokuzwa lezo ziyalelo zika-Alice wagcina sesendele yena u-Anna imessage, kodwa imessage yahamba u-Anna akangamphendula uJack. Wavela waphoxeka uJack wahamba wabuyela ekhaya, akangalala nasembhedeni wahlala kusofa. Wazumeka lapho kusofa uJack kwathi ekuseni kakhulu waphaphamiswa i-phone call ngesikhathi efonile uPriya iphoyisa. uPriya watshela uJack indaba ezithusayo ukuthi uHelen Wong utholakala eshonile. uJack waphuthuma lapha endaweni yesigameko la afica khona u-Anna. u-Anna esmayela makungena uJack ngathi into abeyilindele le. ukuhamba kwesikhathi u-Anna njenge-field reporter walibika lelo daba endabeni ukuthi uHelen Wong wesibili wesifazane obulawa la endaweni yaseDalanega. iphoyisa lesifazane uPriya watshela uJack ukuthi uthe efika la uPriya watshelwa u-Anna ukuthi u-Anna uthi usendele uHelen Wong imessage ehhotela lakhe ukuthi u-Anna kaphuthume e-ofisini likaHelen Wong esikoleni eSt Hilary, nokuthi uthe efika lapha esikoleni u-Anna wathola ukuthi uHelen Wong useshonile. uJack wathi kuPriya akaconfirme from ihhotela lika-Anna ukuthi uHelen Wong uke walisendela ngempela ihhotela leyo message ukuthi akubizwe u-Anna. uJack wasondela wazohlala eduze ka-Anna ngesikhathi embuzisisa le story ukuthi siyiqiniso yini. u-Anna waqinisekisa lokho ekhombisa noJack imessage ukuthi uHelen Wong ubemsendelile imessage ukuthi akafike la esikoleni eSt Hilary. ethi u-Anna ngiva kokuthola ukuthi uHelen useshonile ngibese ngifonela amaphoyisa 45 minutes later. uPriya watshela uJack ukuthi uHelen Wong ulisendelile ihhotela lika-Anna leyo message ebusuku ngo-12. ethi uPriya kodwa u-Anna uze wayithola ekuseni leyo message. ethi uPriya ukugejana kwalezi zikhathi akuyenzi sense. ethi kanti futhi uHelen Wong ugwaze ngendlela efanayo nendlela ekwagwazwa ngayo uRachel. ethi uPriya kanti futhi nasemlonyeni kaHelen Wong phinde kwatholakala intambo ye-friendship bracelet. bethi futhi akutholakala ama-fingerprint kwi-crime scene, lokho kuchaza ukuthi lo mbulali uwumuntu oneskill futhi uprofessional. uPriya wathi kuJack njengoba uthi angenza i-research ngoRichard umkhwenyana kaLex, ngitholile ukuthi 3 years ago wake waboshwa eboshelwe icala le-assault emva kokushaya umuntu wesifazane ngequpha amphula emhlathi. uJack wayefuna ukuyoxwayisa u-Anna ngokuyisondelanisa noRichard, kodwa u-Anna wahamba engakafiki uJack. ngokubona lokho uJack wavela waqonda kuyena ngqo uRichard wamtshela akahlukane phansi no-Anna. u-Anna wahamba waze wafika kwimeya yendawo yaseDalanega ngesikhathi eyitshela ukuthi ucela ukuthi lento iteleviswe kwi-TV yokuthi kuqinisekise umphakathi ngokwenkulumo ukuthi uqine isibindi kakhulukazi abesifazane asebebulawa yilo maligaji ongaziwa ukuthi bangasabi futhi bamgadile. imeya yasinqaba lesicelo sika-Anna imtshela ukuthi lokho kungenza izinto ibenzima kakhulu mhlawumbe kuzacasulekwa yena umaligaji, kodwa u-Anna wayencenga imeya eyitshela ukuthi lokho kudeliver kwaleso speech kunganikeza abantu abaningi isibindi esingagcina sesimthena amandla kwayena lo muntu obulala abantu besifazane. ethi lokho kungasiza nemeya ukuthi iphinde ivotelwe futhi okhethweni olulandelayo ngokuthi iyakwazi ukugqugquzela umphakathi ukuthi ungapheli amandla. emakhazeni owadidisa ngokwesidumbu sikaHelen ukuthola ukuthi emehlweni uHelen wayehlanganiswe ngestapler kubhalwe negama elithi liar esiphongweni okusho ukuthi unamanga. uDr Ten etshela lamaphoyisa ukuthi akanaso isiqiniseko sokuthi kusetshenziswa ummeso owodwa yena ukugwaza uHelen Wong benoRachel. ethi udokotela ngoba imilomo yabo bobabili ifakwe le ntambo ye-friendship bracelet kuyakhombisa ukuthi babulawe umuntu oyedwa. later uJack wahamba wavula idrawer lempahla ikasisi wakhe uZoe wabuya nayo le ntambo ye-friendship bracelet ababeyigqoka bonke. uJack mayebuza usisi wakhe ukuthi babeyithathe lezi ntambo waphendula ngokucasuka uZoe ethi babezenzele u-Anna bonke babeyigqoka bethi iqinisa ubungane. uZoe wabuya wakhuluma enye into eyadidisa uJack ukuthi uRachel benoHelen Wong bebethandana. leyo nkulumo yabo yaphazanyiswa ukufonelwa kaJack efonelwa uSheriff Barnes. uSheriff etshela uJack ukuthi imeya yendawo iplane i-press conference ezoyithulela umphakathi namhlanje ebusuku. ethi uSheriff naye uJack kuthiwe uyadingakala kuleyo press conference yemeya. ngaleso sikhathi u-Anna wareceive message from uSheriff Barnes embuza ukuthi unjani uma wakho Alice. ethi njengoba izolo ebusuku ebuya watholakala ehamba nqunu. u-Anna wethuka ngoba wayekade engayazi leyo nto ngoba uJack wayekade engamtshelanga. waphuthuma ukobheka uma wakhe kodwa u-Anna wafica ukuthi u-Alice uma wakhe akekho. esamile lapho u-Anna eyibuka esibukweni wacabanga izinto ezenzeka kudala. u-Anna ezikhumbula ephiwa uRachel ubra for i-gift ye-birthday embuka ngesikhathi ewugqoka. khona lapho kwangena amantombazane uZoe udadewabo kaJack noHelen Wong noCatherine. uCatherine wenza sengathi uyaxolisa kuRachel. ethi uCatherine ngibonile ukuthi ubungangithelanga ngamasibomu kaleya drink ebichitheke ngephutha. khona lapho uRachel wathatha ikhamera washutha amantombazane uCatherine beno-Anna. leyo mcabango ka-Anna yakudala yaphazanyiswa ukumenyezwa uma wakhe u-Alice. u-Anna wathi uma efika kuma wakhe u-Alice watshela u-Anna ukuthi ucela ahlale naye, kodwa u-Anna wanqaba kuma wakhe emtshela ukuthi uzobuyela ehhotela, kodwa yamthembisa ukuthi once yonke lento isidlulile uzomthatha abuyele naye e-Atlanta ayohlala naye khona. umbuzo usamile ukuthi ubani owabulala uRachel, lo okade sebulala uHelen Wong namhlanje ophinde bakhamisisa bafaka intambo ye-friendship bracelet. zonke impendulo soyithola ku-episode 3 ozolandela okuzoba wokugcina. Thank you for watching Styriza TV, and please don't forget to like, subscribe and hit the notification bell for more videos like this.
Sterilizer on the beat.